Enzo Maresca nubwo yafunguye amazamu umuvandimwe witwa Alejandro Garnacho ku munota wa kane w'umukino pasi ya Pedro Neto ariko umuvandimwe Isidore yishyura igitego ku munota 22 w'umukino ku munota 90 w'umukino ngize ngo ndasohotse ngiye hanze umunyamakuru ati kabaye ngaruka nihuta mu byukuri ngaruka muri salon ndeba umukino nsanga umuvandimwe Tahbi ateretsemo igitego cya kabiri ku munota 90 hafi na gatatu w'umukino Adela biratuma nibaza ikibazo kimwe cyangwa se bibiri The Brackets cyangwa ndakizima bazita ninjango z'umukara cyane The Brackets si kenshi mbona ekipe nka Sunderland mu mikino 9 ifitemo amanota 17 yicaye muri Big Four ku mwanya wa kane. Sunderland ni biki bazanye mu cyiciro cya mbere bitumye bagaragara kuri uyu mwanya. Sunderland The Blackcats ni ikipe abantu bakwiye kubaha cyane kugeza amaginga, ni ikipe abantu bagomba gutinyamo kubera ibyiri mikora muri Premier League season. Bicaye ku mwanya wa kane nkuko bivuze nyuma ya match 9, batsinze match 5, banganya match 2, batsindwa match 2, batsinze ibitego 11, binjizwa ibitego 7, bafite amanota 17. Ayo manota 17 barayanganya na Tottenham ya gatatu. Bournemouth ya kabiri irabarusha inota 1, uretse Arsenal ya mbere ifite 22, bakaba bafite 17. Urumva ko naho hatarimo ikinyuranyo gifatika cyane. Sunderland irarusha inota 1 Man City, irarusha inota 1 Man United, irarusha amanota 2 Liverpool, irarusha amanota 2 Aston Villa, irarusha amanota 3 Chelsea. Sone ngo Sunderland hari byinshi irimo ikora neza cyane 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 cyane. Ariko Sunderland ibyirimo ikora byahereye muri Mercato, uburyo yiyubatse nk'ikipe ifite gahunda yo kuzahangana. Ko abantu bibuka neza Sunderland yashoye miliyoni zirenga 161 arabaguze pe ku isoko ry'igura n'igurisha. Yaciye agahigo kayo yari isanganywe ishora miliyoni 161. Niyo kipe ngira ngo yazamutse mu gice cya mbere, yaguze abakinnyi benshi no ku mafaranga menshi, kuva kuri ba Rutschard Gertruda sorry batiye kuva muri Leipzig, kujya kuri Brand Broby rutazamu bakuye muri Ajax, kujya kuri Bertrand Traoré miliyoni 2,500, kujya kuri ba Simon Andingla kuva muri equipe ya Brighton Hove and Albion, kujya kuri tugende twibukiranya kuri Granit Xhaka sorry bakuye muri equipe ya Sunderland, muri Bayer Leverkusen plutôt sorry nawe yari umukinnyi mwiza. Nordi Mukiele kuva muri Paris Saint-Germain, Arthur Masuaku baramuzi yanyuze muri za West Ham, ndumva yari muri Turkiya ariko nta kipe yari afite, ndamubona cyane moso nziza Kongoman. Bazana umunyezamu w'umwanya cyane yitwa Robin Loftus, ndaza no kumukomozaho. Bazana Wales James Dinetarbi, uyu musore watsinze igitego, abantu baramubonye watsinze igitego Chelsea. Reinildo Mandava bamukura muri Atletico Madrid kuri miliyoni 6. Noah Sadiki sore bakuye muri Union Saint-Gilloise yo mu gihugu cy'Ububiligi kuri miliyoni 12. Bazana Habib Diallo, bazana Enzo Refe umusore umuhanga cyane bakuye muri AS Roma, sore w'Umufaransa miliyoni 19. Bazana Jayden Danz tayizamu bakuye muri Liverpool. Bazana n'uyu musore Wilson Isidore bamukuye muri Zenit tsinze n'igitego Chelsea miliyoni 4. Iyo yari Mercato byonyine igaragaza ko ikipe yari serie, gushyira mu kintu nka Bertrand Traoré, gushyira mu musore nka Brand Broby, gushyiramo Gertruda, gushyiramo Nordi Mukiele, gushyiramo Arthur Masuaku, gushyiramo Granit Xhaka, gushyiramo Simon Andingla, gushyiramo Tarbi. Ikipe yari yagaragaje ko yiteguye guhatana muri Premier League, kandi koko imbaraga igaragaje muri zino ntangiriro za shampiyona biragaragaza ko iyi kipe ari nziza kurushaho. Uyu munyezamu witwa Robin Loftus kuri iyi match ya Chelsea mitana yinjira iyi game, iyi match yakoze save 6, yakuyemo imipira 6, harimo 4 yo muri defense, yo batereye amashoti ari muri defense ye. Imipira 6 yakuyemo 4 muri yo mu rubuga rw'amahina, ni mu rubuga rw'amahina. Chelsea muri uyu mukino yagerageje amashoti 7 agana ku izamu, harimo 16 yandi ataraganaga ku izamu ariko bashota.
arindwi yonyine niyo yaganaga ku izamu ariko muri aya arindwi yapanguriye 6 hinjira rimwe hinjira rimwe kugira ngo abantu babyumve neza. Ariko uyu munyezamu Robin Loftus kucyariwe nkomojo muri no game ya Chelsea na Sunderland niwe mukinnyi wagize amanota menshi cyane. Batuma ngo Sunderland yaratsinze bagira ngo wenda Chelsea yari irahisinziriye. Oya, Chelsea yakoze ibishoboka byose kugira ngo itsinde uyu mukino, ariko uyu munyezamu yababereye ibamba. Ni umwe mu basore bagize n'amanota menshi muri uyu mukino muri equipe ya Sunderland nyuma ya Sadik. Uyu munyezamu byahise bintera kwibaza ubundi amaze igihe yitwara ate. Ubundi Sunderland kukimaze kwinjizwa ibitego 7. Erega nituvuga 7 abantu babyumve. Iri mu equipe ya kabiri imaze kwinjizwa ibitego bike. Siko bimeze? Yego. Kuko ya mbere na Arsenal imaze kwinjizwa 3 yonyine, izindi zose izimaze kwinjizwa bike si 7. Jonas Spurs na Manchester City. Bisone ngo nayo iri mu gakangara ka kabiri k'amakipe amaze kwinjizwa ibitego bike. Uyu munyezamu yisezo uretse David Raya wa Arsenal umurusha icyo bita gukuramo amashoti ku kigereranyo kinini ku ijana niwe wa kabiri. David Raya afite 83 n'ibice 3. Uyu muzamu afite 82 n'ibice 5. David Raya wenyine niwe umurusha kubijyanye no gupangurura amashoti muri shampiyona iyi sezo. Muri izo match 9 afitemo match enye atinjijwe igitego muri Premier League. Afitemo match enye atinjijwe igitego muri Premier League. Ikintu kugira ngo abantu bacyumve neza, nahoze ndi amakipe afite clean sheet nyinshi muri Premier League. Arsenal ni ya mbere, of course niyo nziza muri defense kwaze tubigarukaho. Clean sheet enye, izindi kipe zifite izo clean sheet zaba ari izihe. Nongere mfungure draft yanjye gato yandebeho. Izindi kipe zifite clean sheet nyinshi harimo Newcastle ifite 5, Bournemouth ifite 4, City na Sunderland ziranganya. Nuvuga nyuma ya Arsenal na Newcastle ikipe ya Sunderland ikurikiraho muri ekipe zifite defense nziza. Clean sheet 4 muri match 9 ni ibintu byiza cyane. Imaze kwinjizwa ibitego 7 gusa. Uyu munyezamu amaze gukuramo penalty imwe muri imwe amaze guterwa, tagira ngo yakuyemo imwe muri 5. Hoya yatewe imwe na yayikuramo. Ubundi muri rusange muri izi match 9 amaze gura n'amashoti 41. Amaze gukuramo amashoti 32. Muri ano mashoti 29 nayo mu rubuga rw'amahina, 12 nayo hanze ya box. Ariko amaze gukora save 32. Kubijyanye no guhererekanya na bagenzi be, yakiriye umupira pasa afite 60 n'ibice 6 ku ijana. So ni umunyezamu mwiza mu nguni zose. Tugaruke kuri Chelsea. Equipe ya Chelsea hari ibintu nshobora kwinenga muri ubu buryo. Muri iyi game Sunderland yaragiye ifunga zone yabo, ifunga box yabo pe. Abantu babonye game ndibuka twarimo tuyogeza hano na Samiri tugero turavuga ngo ariko Sunderland menyiri mikina 9-1 irimo irakina 9-1. Yaraje ikora block yari inyuma ihashyira aba defenseur nka 5, ikora indi block yo hagati yindi nayo y'abakinnyi nka 5, baragenda bafungira zone yabo ushobora kwinjira mu giye gukora igitego. Icyo bakoreye Chelsea babaye nk'abayirekera impande, ariko nabwo mu mpande birinda penetration zose zishobora kugera mu izamu ryabo. Uretse penetration imwe yabaye successful yaciyemo ku ruhande rwa Chelsea, niri ya pass ya Pedro Neto yahaye Garnacho, arabinjirana asigara n'umudefenseur umwe, aramucenga asa nk'umuhobagiza n'amafutu waka menshi cyane, ahita atsinda shot igitego. Ariko izindi undi mukino wose umva uburyo Chelsea baminimije kwinjira mu izamu ry'ikipe ya Sunderland. Ndabyibuka Chelsea yarashota barabroka, bigeraho Chelsea ibona ko kwinjira muri surface ya Sunderland bitari bukunde. Muri uyu mukino Chelsea yahinduye amakross imbere y'izamu rya Sunderland 30. Bahinduye cross 30 muri uyu mukino. Nekereza ko muri isezo ishobora kuba ariyo kipe ihinduye cross nyinshi imbere y'izamu. Pedro Neto kuko Estefao Reece James kubinjiramo n'uburyo bari bahagaze byaragoranye. Bigeraho basigarana igisubizo cyo guhindura imipira imbere y'izamu. Nabyo bigasanga ntibageraho rwose bahagaze neza. Mu gice cya mbere Chelsea yahinduye imipira 13, mu gice cya kabiri bahindura 16
kubera ko kwinjira mu izamu ryabo byanze naho byanageze umutoza agira frustration akuramo abawinga atangira gushyiramo abandi ashyiramo Stevo William kugira ngo arebe ko yabacenga umusore w'umuhanga cyane ashyiramo ba Gitenza arimo ashaka ibisubizo areba nyine ko bashobora kwinjiramo ariko biranga biba ibyubusa ariko hari iki ngiki game nk'izi ngizi z'ama equipe akina low block afungira azamu ryabo kutagira umukinnyi nka Kole Palmer kuri umukino nk'uyu nguyu nacyo ni ikibazo Kole Palmer we mu busanzwe mushobora gufunga kuri agakora amajize akaba yabacenwa 2 3 4 agasigarana izamu agashota agatsinda umukinnyi rero nka Kole Palmer ufite ubuhanga bwihariye kuri baro ushobora gucenwa 2 3 4 kandi akabacengera muri central zones agana ku izamu biba ari ingenzi cyane mu gufungurira kipe no kuyitatanya binyuranye na Pedro Neto kenshi we ushaka kwirukanga mu espace ahindura umupira Garnacho Sem nawe ni muri ubwo buryo kenshi anigiye agerageza kwigucenga yinjira mu izamu ariko we anigiye agera ya barata yitakaje ariko umva kuba udafite Kole Palmer n'umukinnyi mwiza wakaba yifite muri attaque yawe akaba ari muri forme ziteye gutya bamwita Joao Pedro uyu mutipe amaze igihe adahagaze neza pe amaze igihe atarimo afasha ikipe ya Chelsea Joao Pedro kumugira nka rutayizamu kuri buri mukino wa Chelsea ari muri ibi bihe biteye impungenge Mbappe Joao Pedro iyi sezo afite uruhare rw'ibitego 5 yabitsinze rugikubita rwose ashyushye nko muri match nkenye kare mu gitondo rwose ko ndibuka match ya West Ham yararashe iba na match ya Fulham numva yarayibonye igitego ntibeshye izo game ebyiri uri kumva afite uruhare rw'ibitego 5 ubu ngo ari muri frigo uwo bita uyu mu Joao Pedro ngiye kukubarira imikino maze adashota mu izamu rutayizamu cyangwa playmaker amaze nko kuri no match ya Sandra yakinaga nka playmaker ari mu mugongo wa Magio umva rutayizamu match amaze adatera mu izamu arahembwa umva da buri cyumweru umbarire Sunderland Nottingham Liverpool Benfica Brighton Manchester United Bayern Brentford ubaze match zingahe hafu munani numbare zirindwi ntibeshye Brentford Bayern Man United Brighton Benfica Liverpool Nottingham Sunderland umunani match 8 adatera mu izamu ari mu kibuga uyu musore ni ikibazo gikomeye cyane bari kumisinga Liam Delap watangiye imyitozo ushobora kubivuga kuko nawe yaba igisubizo ariko kuri no shuro ndashaka kuvuga ko abahari kugira umukinnyi nk'uyu nguyu nyine wakabaye wubakiraho kuri uyu mukino mu gihe udafite Kole Palmer ukaba maze match 8 adashota mu izamu nko kuri no match ya Sunderland yakinnye iminota 85 yatanze umupira umwe ushobora kuvamo igitego nubwo kitavuyemo nigeze ashota mu izamu nigeze anashota off target tureke kuvuga ngo washose mu izamu nta no off target nta nubwo yigeze ashota kure y'izamu yari nka jiro mu gikombe cy'isi yarara aho ngaho yatakaje imipira 9 playmaker muzima mu mukino yatakaje imipira 9 ni ukuvuga shot on target aheruka no musore ni igihe bakinaga na Fulham ishoti rimwe rivamo igitego kuko yatsinze igitego kuri match ya Fulham so muri match 8 ziheruka zitambutse abanjemo match 7 uretse match ya Benfica yaricaye ku ntebe basimbura nabwo yagiye mu kibuga ariko ahita abona ikarita y'umutuku akiniye iminota 90 muri match enye umva icyo akuyemo ikarita y'umutuku nta gitego assist imwe nta gushota mu izamu muri match 8 uyu n'umukinnyi wakabaye uvuga ngo kuri iyi game turamwubakira hadutsindira igitego forme ze zo mu gikombe cy'isi cy'amaklebe no muri zira game nkenye za mbere zibanza nizishuka abantu match 8 zitambutse uyu musore Joao Pedro nta kintu arimo afasha Chelsea so therefore uyu mutipe kuba atari mu bihe bye byiza kuri iyi game nk'ingi yasabaga nyine ko umunya Brazil nkuriya ashobora gukora maji kugira ngo afungure defense ya Sunderland bikaba ari mu bihe nk'ibi ngibi so ngo Chelsea no gutsinda game byarebuye gole ikindi twibukiranye ikipe ya Chelsea imaze kwinjizwa ibitego 16 muri match 16 ibitego 16 muri match 16 buri mukino rakirya ntago ibihagaze neza imikino ine yonyine niyo imikino 3 yonyine niyo itinjijwemo igitego ariko nahoze ndeba nubwo this time ntumva kwera ko turi mu resultat cyane ashaka kubivugaho Chelsea sezo imaze gukoresha aba defenseurs batandukanye
cyangwa se 6 different partnerships. ariko ni imvune wamwumva umutoza afite imvune nyinshi pe. Harimo imvune birumvikana, ariko nagerageje kureba ndeba n'igihe bamwe na bamwe baba bari kuri bench, mbona n'ubundi uko byagenda kose akora impinduka. Uko n'ubundi ngufashije gato nk'umukinnyi yizera muri defense kurusha abandi bose. Yavunitse rugikubita mu gitondo kare cyane. Levi Corwell. Wesley Fofana agarutse nawe ati nsubiye mu bitaro ngiye kureba abaganga. Kubyubakiraho byarabyanze, ariko kuri nshuro nahoze ndeba mbona amaze gukora nibura impinduka 25. None Sadera, what do you think mu gihe ukinisha umwana nka Joshua Chepong ari umukinnyi mwiza muri defense yawe? What do you think? Reka mwereke iruhande rwa Tosini cyangwa se Charoba. Bruno Badiashile. Charoba akinnye match 12 nawe umaze gukina match nyinshi iyi sezo. Tosin akinnye match 5. Ashampong akinnye match 4. Wende kuvuga za game ariko babanjemo muri Istanbul. Ndivuga babanjemo. Fofana agaragaye muri match 3. Jorel Hato yigeze gukina umutima wa defense game ya Brighton baranayitsindwa inshuro imwe. No kuvuga ni inshuro 25 umutima wa defense. So therefore no kubura Levi Corwell kuko we nibore yahoragamo abandi bakamuturuniraho. Bisobanuye ngo no muri defense ya Chelsea stira ko kabazo karacyagaragaramo. Ntago umutoza ashobora kugira defense yizera. Harimo imvune, harimo amakarita y'umutuku nka Charoba yigeze kubona ikarita y'umutuku, harimo ariko no kutizera axe centrale runaka. Ko ntekereza ko Ashamponga bahari nko kuri game ifungura champion bakina na Charoba bafungura na Palace yarakinnye, ariko game ya West Ham yasakuramo Ashamponga azana Tosin bahita bakinana match 3. Match ya Man United itazana Fofana, match ya Lincoln itazana Fofana, kuri match ya Brighton atazana Hato, match ya Benfica azana agarura Charoba na aitashiramo Badiashile ari ubwa mbere ahita kinana na Charoba. Match ya kuri ya Ashamponga na Badiashile yari match ya Liverpool. Nottingham Ashamponga na Charoba, Ajax Fofana na Tosin, Charoba na Ashamponga kuri game ya Sunderland rijoro. So urumva nyine harimo imvuna, ariko nta muntu yizeye harimo no kutagira a partnership yaki, donc ashobora guhereza icyizere akayubakiraho. Nuko tuvuga ngo ibumoso ni kukure na undi undi nta mabura kindi kukurera ufite umwanya ubanzamo nta kindi. Kaisedo gatandatu Kaisedo ni Enzo ari mu kibuga. Abandi ubona ninde wizeye umwanya muri Chelsea? Ninde wizeye? Icyo ni ikintu kigarukeho muri match 10 y'isezo zimaze gukinwa. Umutoza yakabaye nibura hari abakinnyi amaze kubakira. Ega nesho bundi muri Ligue des Champions twabonye umuzamu wa kabiri ninde ari umuvandimwe Jorgensen ni wakinnye. Jorgensen wenda wereka tuvuge ko ni game wenda yari yumvaga yarutsa Robert Sanchez, ariko nyine still central defense ya Chelsea ushobora no gushyiramo n'umuzamu Robert Sanchez ko ndibuka muri Mercato bifuza umunyezamu wa AC Milan Mike Menya ntibamuzana, bari bamutekereje ko babizi yuko na hantu bakabaye bangiramo izindi. So therefore haracyarimo icyo kibazo yaba ku muzamu yaba kuri defense, ariko nanone no kumwataka ya Joe Pedro. Urakoze cyane mu by'ukuri. Reka mbwire ko equipe de Bruges imaze gutakaza amanota 6 muri sezo mu gihe yabanje kuyobora umukino muri rusange, ariko Sunderland amanota 17 ifite muri kano kanya mu mikino 9 ya mbere ifungura shampiyona y'Abongereza. N'ubwa mbere ibikoze mu by'ukuri, cyane ko ikuyagaye kukakuza n'ikipe ya Hull City 2-8-2-9 ubwo yageraga kuri journée ya 9 ifite amanota 20. Sunderland ifite 17 gusa si byo ngibyo kuko Hull City nako Nottingham Forest ni mu myaka ya 1994-95 journée ya 9 yari ifite amanota 21 iri ku mwanya wa kabiri. Hull City 2008-9 amanota 20 ku mwanya wa gatatu mu mikino 9, umwanya wa kane imikino umwanya wa kane nibyo amanota 19 2-5-2-6 kuri Wigan Athletic. Hanyuma Blackburn Rovers 92-93 amanota 18 ku mwanya wa kabiri. Hanyuma Middlesbrough 9-5-9-6 amanota 18 yari ku mwanya wa kane. Sunderland yabikoze muri 99-2000 yari ifite amanota 17 ku mwanya wa kane. Ubu ngubu Sunderland imikino 9 ifungura shampiyona iri ku mwanya wa kangahe? Iri ku mwanya wa kane nibyo amanota 17 ndavuga muri iyi sezo. Akaba ari gahunda zimeze muri rusange. Sunderland ni yakane cyane ya kabiri ahubwo
iri muri top 4 ni iya kane nibyo ntabwo ari iya kane amakipe abiri ari imbere hari irusha 3 Arsenal yonyine ya mbere Bournemouth irusha rimwe inganya na Spurs Arsenal irusha amanota angahe 5 iragitwara Sunderland ariko mu by'ukuri wavuga ko imeza ze ntabwo yaba yibeshye gusa Chelsea biragaragara ko byanze bikunze abaswere bati n'iki gihe ugiyeho irahindagurika itsinze Liverpool igiye kwihagarara kwa manitse ku munota wa nyuma iyi match iri muri middle table iratsinze Sunderland irayigaritse they have to prove everything kuri buri mukino biri ngiye navuga gusa kandi uyu munota nsinkurenza ntacyo bitwaye uhita wataka Ganas mu kanya gatoya icya mbere Pedro agize ibyago bikomeye by'uko yaje muri Chelsea imvune ya Kolepama ihita iba grave Kolepama urabona ko ntigeze ni nko batakinanye usibye World Cup ya club bakinanye ariko nka championnat Kolepama ni nka taraboneka ntarabahaba nyine araza agahita avunika agasiba indi match agasimbura none ubu ngubu bamaze nka zinga hadakina icyo ni icyambere cyangwa fix probably yaza kuba ari muri role ya nimero 9 kuko wibuka ko kare akana kitwa kuvunikisha Kole byamushyize muri role ya nimero 10 kare akana kagiwe niba giwe matugwiwe ko kari kwataka icyo kirabanza kikamushyira inyuma gatoya yako icyo kikamutera kuba wenda ari inyuma gato ya izamu ubwo urumva bagiye muri role yo kuba umcreator kurenza umuskora sawa icyo ni icyambere icya kabiri gituma Pedro agorwa cyane iyi groupe ya Chelsea naba jeune nacyo kintu umutoza yigeze kuvuga aravuga ngo gutoza ikipe y'abakinnyi bakiri bato mu myaka kandi Chelsea ifite average y'imyaka mike pe ngo defo cyangwa ikibazo kibamo ngo iyo batsinze match ebyiri they think they are superstars batekereza ko ari aba superstar bakomeye yashimaga Estevao avuga ko afite mentality idasanzwe hamwe atari ko Estevao hamwe na famille ye n'ukuntu ari hamwe n'ukuntu akora cyane ati the guy ubona ko we afite icyo kintu cy'akantu yashimaga kameze nka maturity mbonamo iyo inconsistency rero mu bice bibiri icyo kintu cyo ko bari bato bataragira icyo kintu nyine cya maturity kujera imikino ako kantu nyine ko kuvuga ngo twiyikamate nk'abantu at least dukorera n'imikino 5-10 mentally hari ukuntu nyine bari shakeable nyine ntibari stable ntibahamye ntibazi icyo bashaka neza right that's one second ni kare akanaderare twavugaga kavuga ngo kumisinga one of your best players wari reliable navuga ko ari we uhetse equipe kwiza no kwivuga kuri City ni ikintu byanga bikunda bigukostinga cyane habamo less confidence kuri groupe kuko nyine aba batwaye mubizeraga abakinnyi babaziranye second binahindura uburyo bw'imikinire yanyu kuko mu bintu umutoza baragiye ategura muzakina nibyo muzagenda mukora muri buri mikino biba bishingiye ku buhanga bw'uwo mukinnyi n'abandi bakinnyi bamufasha iyo rero ibi avuye mu kibuga bikanafectana your best striker bikamugara muri role ya number 10 bihindura uburyo equipe yawe ikina so ikindi wanakeje neza Sunderland ntabwo ari ikosa kubimaze kwinjizwa ibitego 7 nuko ari nziza defensively kandi ifite n'abakinnyi bakuru wabavuze ba Granit Xhaka ba Mukere bakeneye muri za Paris Saint-Germain ba Mandava muri Atletico nukuvuga ngo ni ikipe y'iki bloke cy'abantu batanu inyuma bane hagati kidatuma ubuja kidatuma uhumeka uje rero ibibazo Chelsea yari ifite na opponent bakinaga yagombaga kuhagwa Chelsea mu by'ukuri ni bato kuri uyu mukino barabarirwa ku myaka 23 n'amezi 6 mu gihe Sunderland imyaka 26 n'ukwezi kumwe ubivuze neza ngo baracyari bato muri rusange